Biyag ti tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga ni ti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yu kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligik. Ay naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapol ak adagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardeng yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay ti tangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsendak iti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwa kun ti amam. Agar mo sarkan, tapno saan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani, aldaw gaya man. May magta rining nak, Laida. Ay, Nagunagad ay tasin na ay mo, Laida. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim man ti sigod a pamagem. Idisan ka pa nga umininom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, uri na ko tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo Minalam amabartek ka. Awang pay aldaw saan ka amabartek. Lagi din. Magan kamatan. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Kansar da nga mo, timang sir-sermon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga dya asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin ni di kalman. Di ka kanuman anawa. Dahita ka di lang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardengam nga minin, ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem, iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsaka kidi Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dakit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kit di ti sakit day tangarak. Nang runakit ka na yun met ka naon. Kuna di asawam, aminalam ti panagbarbartek mo. Maasi ka kumay ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon nak ngagbartak. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa kanduang anak ko. Saan da mabisinan? Kan amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko. Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan na panangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa nabale, nakaadalan tinauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to tinada, inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat, tatang, amin tayo, agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang.
Tuyin ti allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod at dan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan yung agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makamu ka no kasta ti kayat mo anak ko. Laida! Ayan mo! Laida! Umay ka man! Bakit? Tatang, adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimpla iti kapiyo, tatang. Saan? Di mo amor titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabitla ang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo. Detoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak iti nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot data. Katanga mami na kayat mo. Detoy pay. Ha? Kuka mami na nakorta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka man na mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konakmat. Ay, wen, nalipatak matan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay edi pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agababang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi-patak dari ti babalay da. Makikabalay tantulat tanakad ako hata bakit. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat mutlaang no adda may lasin na pagnaudan ta. Uray basit abalay, basta da pagnaudan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaurnong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Wananang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang nagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng namutan ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak man ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ron na mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamatan. Nanakemakmet, bakit? Si kakit imet. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatag ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya.
Adaya mati tawasan niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Layda. Sana ka mabuteng matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi? Nalalala. Idulin mo kitin ti swildok. Bakit? Makamukan iti dayta. Uwen? Makamukan o idulin mo. Uwen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan. Si Kamat Gayam. Naimbagmanta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante. Sumrag ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasinsen ko? Kumusta nga'y matitrap trabaho da? Mayat kaanakan. Nagagut dang agtrabaho. Kan isudaan ti makakaamoy ti amin na paggastusan dito'y balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan. Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, wana, ante. Kakaiso na nga nakaadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal? Nagbalbaliwan. Saampay nga raw. Artiklat kamot nga ginggayta. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak kamoy tinayjay ng uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medya dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban no bilang laang. May kit kayat ko Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adaya ornong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yu ibagbaga iti amayo Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitin yin intrigan aswildo na kanyak. Tada kayo mo't ti makakadang agas-gastos dito'y balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagitin inted na kanyak. Ay na, diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Lyda. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idinairugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Wen Rita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay? Jack imbagbaga ka anakan, tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Ganto'y maipatpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ore ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? When matkit day, Rita. Dayjay laang ti bisyo na.
Ay na, narabyan ka man na si Mangpet dindo. Amuhan. Idol, oray nak, ito na pintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May ka. Apay na kita nagadawa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti pa nagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aglaangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyo no nagidaan. Nay, aguro ka dagusig. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo ka dagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawa. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan to asawa. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. Nanang! May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo, green ka! Tatang! Sige, gunggo naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Agreen ka, Dindo! Pangasim! Di na kami kumapagdanagan! Agreen ka! Anak ko, ikamang kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, Nanang! Jak kabal ipan kon laida. Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Jak ka balala. Patkan kayo pamilya. Tahan niyo. Lakay! Tatang! Wanan tak kuma. Kuraga kata kayo. Dindo! Pag-asim ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Jak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni Tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni Nanang. Wan manong.
Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasanan nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama kas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di na matan nalasatang ti nakaatake na. Nagsakit a panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit ta makapadakas day takada kayo. Aklonan tayo ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nga oray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayo ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin ken patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan ti amayo. Italakmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Biyag titaw. Mabalin ka di kag sarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitian niya. Apay akanayon ka mata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod da kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakes ka di na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta? Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwam kanya? Agdamdamag akla ang Charles. Madlaw ko nga minadakkalan tinagbaliwam. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon, tagina na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama, kat anyagay ti ko nana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang nga da problema. Gaputa ka na yun amaladaw nga gawid. Kat, anyagay ti ko nana. Awan ka nung ti problema, mama. Alagan mo't ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Tinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Di ka kumaganat, love. Tagtay-tay mingak lang. Diyak nga rod mo, no kasano arugyak nga ibagang agsina kamin. Diyak nga mo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom, no maamuan na nga adda babae. Ay, matuktukan na kung nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang arudan. Mamati ka kumakanyat, love. Promise, sinaak ni Nelly. Marabyan ka kadimanan nga agawid inton malam? Pasensya kan, ngam, wen. Nagawis na kiti barkadak iso marabyanak manen. Daman-damagat, Charles. Anya day ka? Ay ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo tan aklase ti damag day ta? Payasan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasan na kun nga ay ayatan.
Ada ka din kasukat ko di tapusom. Awan. Anya dayta damdama gamay ah. Sige. Agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko. Nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panang isukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga aklunan kanyak. Ket, anyat kayat mo mapasama kita. Agdarom ka? Anyang agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo ang nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awatamon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo nga ikamat ti bagim kan kwa na? Kita amat ngamin ti tsura may ti tsurak. Ha? Mas dawak no niya ti kinayat kan ni Charles? Nailaw anak lang kan kwa na law. Ang sikat ay ayatek itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatakunan, Charles? Napanagnakakon, Mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso ang kanayon amala daw nga agawid. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, Mama. Aga brodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam kan ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laangan. Dayta ti wagas. Tapno makalipat ak. Anakan ka nga ron dayta anak. Kan agan anad ka kumakanayon. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka. Ada, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat man to pumanaw kan. Total, adamot tan napintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang amawanan ti maramida. Gaputa saan ako na naragsak iti denam. Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan ako nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mat. Tapno saan ako naparigatan. Alangarad, irubwat kon, nagitibadbadok. Naimbag mata, tapi nalubusan na kati asawa, love. Awanan ti maramidan na. Amo nga milan ajak ay ayatan. Kasano nga ruad, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata kong ti panang luko kanyak ti asawak. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kong ti agnaad dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yung kading halaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan ah! Kayat ko ti umay dita pagilian gayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsyak adumtang tumatlaang day tagon daway. Ay, talaga gayam, nga kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat, no kasano ti panagayat ko kan ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pay langay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasar? Ay, nauray pay. Agdandan kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaru baka kat nga rod kan best friend ka, ngam saan mat gayam. Ay na, gaputadakas nga rutin naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka.
Napadasak nga minan dayta. Isu abalagan ka, girl. Gayem ka. Isu adya kaya't ama isagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Iso mabalin ka di. Kidawag ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Makamuka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki ti probinsya minton bigat, love. Ada si kaswak. Papaya bantak namin da papakan dagiti kakabsat ko. Apay ka no, love? Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakabsat. Kat masapol ka nung ada kami amin. Kaano nga rati sangpat mo? Diyak pa'y maibaga, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, aganad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa ka diyan alpasan nagtutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rod, love. Ay, mailiw akong kang ka. Anya? May salarabi nga wanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man, among ka diyan may sa oras lang nga di ka makita. Kat kailiw ka. Bulaan nak manen. Agpay suti bagbagak. Kailiw ko, di kinapintas mo. Alang nga rodan, tagrubata kon. Urayan na kon, love. Ay, Charles! Nabuyam tinay padamag iti TV. Anya dajay, Dennis? Ada na disgrasya, Bas! Kat may sa tinaga ni Miles anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka nun di ospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay di ospital nga imbagada anang niya panandakin ko ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan rupa na. Kaslasaan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa ilapuot na. Nagkasang mo tan dahil napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makapuot tigayam ko. Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala nagpaiso Ay, aday ta, agmulagat Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya ti ba sa nagluganan nyo, Miles? Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igaman ti adu ada itirupam. Anya titsura kitan. Nadadaal ka din tirupak. Saan kumaday ta ti panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina nagkalasatak. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana napud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino mat ngamin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan niya pa iti itsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Dahito yan ti karmak, Dennis. Saan na day tati panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanya, ada akla taagayam mo, di ka pinanpanawan. Agyaman naglaunay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, awan ang yaman na gayam. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangan dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito yayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balaya paggigyanam.
Adamat nga ta mabalin ko, sir kan dito ya trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner ti nakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ka ni Charles. Tani dyan tinay karya para kanyak. Maragsa ka na akbarakan ka anak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugay aman apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitak ti post ni Charles. Adan sa balya ka dandan na. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kan kuana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kunti kas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapateg, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, amangayat kan ka itinapod no. Nga oray kas ti itsuram. Awanan day ti panunod ko. Aklo na kun nga awanan mangayat kanya, gapoy ti kas ti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tong palbiyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalintumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan kwa na. Mabit lang. Naimbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ha? Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, tinasayat. Sumra ka man, pay. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Ti babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalitan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim sana na may subli ti langak. Nagpakita ka, takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka, di kasta tinapasamak ka. Ay, pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Uwan, gaputa kasto yung ti tsurak. Kanaikatak pa yan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak, ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang dama kong adadan iti inana jabrod. Ket adan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sa kadata. Inggarik namin itibagik adya kon makirelasyon pa'y.
ken kang runaan ti amin. Ingkarik iti bagik ajakon makisinnublian pay ken ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsardeng nga lugan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Ha? Amunak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, naan ano tarupam? At idug asalay sayen, Nelly. Ha? Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak mi. Honey, iso ni Charles. Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapo iti panang pasakit ko kan ka, iti. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alam, balkuta mong tibalot agat gatangag. Takanan minton ijabalay. Sige, antoy na. Sinobrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod ato'y matibayad ko. Kukwa mong tisukli. Ala, nagalo ti sukli na dayto eh. It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyan min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak manan ti bagik. Gapo iti makit-kita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapo iti panang loko. Kan panang isukat ko kan kuana iti. Ti babae a pinang namnamak iti awan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa ta babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko. Pakawanan na kumat. Nalakati mang pasakit, iti padataw, ngam narigat kagapit, iti bunga ti dakes nga aramid. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan, di sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kabsat Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless. Biyag, ti tao. Anak, sa di numanan ti papanam, kat kasangsangput mo laeng. Apay ay alapdandak a pumanaw, mama. Adamat ni Manang Catherine na paborito yung anak. Iso asanda ko nakasapulan dito yung balay. Ay na, amom ka di no kasano ti panagdandanag ko. No kastangawan ka dito'y balay. Kalukwan matday ta nga ibagbagayo, mama. Tikaw na yung kitding, makaangas kayo iti husto no awanak dito'y balay. Apay aya akasta ka anak ko. Awan ka kampik iti daytoy abalay, mama. Kang runaan ni papa. Ni Manang Catherine laang ti makitkita na. Iso laang tinasingpat para kan kuana. Ay, kasanumat ngamin. Naglaing ka amang sungsungbat iti amam. Idinto ta ni Manang mo kat saan nangararamidan ti kasta. Apay-apay manaw ka manan iti balayo. Gaputa kay kayat ko no si katika duha krani. Amumot akaguro da ka, nukas siya pumanaw ka iti rabi. Gamapay nga aramidan pa lang. Nasayat man kan santi aramidan. Tagidaksan da papakan ni mama. Atap mo lang dayta. Kuyugan nakman kit di. Sa di namanan. Sa dino pa'y ko ma.
Aginom Gusto ko man ti inom. Agawid kalangan. Nasaysayat pa eh. Okay. No saan nakakaduan? Siyak laang timapan. Kasano no dadakas sa mapasamak kan ka? Konsensyam daytan Anya ko mga iti serbim a boyfriend no saan nakakaduan. No saan ka lang ay ayaten? Nabayagan asininaan ka. Apay, agbabawi ka na nangaram kanya? Saan mat? Ngayon, idaw-dawat ko aka na yun. Asapay la kumatagbaliw kan. Ay ayaten ka unay an. Kat kayat nga dadakas sa mapasamak kan ka. No akpay so dagita nga ibagbagam. Kadwa anak nga rod iti amin akayat ko apapanan. Nabartak kan an. Agawid tan. Jakpay kayat ti agawin. Kayat ko pa'y ti agsala. Agpanat nga da eskwela na inton bigat. Isa nga please. Agawid tan Okay. Maudin asyat kan maudin na panagsalata. Oh my God, tumakdar kan ta agsalata. Itama! Saan mo nakabaalan, Tito Magdar? Umikinda si bayan ka tagawid tan. Itulod kay Jibalayo. Agyan mo na kiti pa nagitulod mo iti anak ko, iyo. Awan ang yaman na, sir. Pasensya kayon, tagpilit ngamin nga uminom. No saan ko matakaduan? Ang mga no dadakas sa mapasamakan ko na. Pagyamanag tamaan anusam ti anak ni iyo. Ay ayatak unay ni Ann, sir. Isungar aramidak ti amin para kan ko na. Sapay lang kuma, tadi ka maumuma iti anak ni ha. Kanayon ko ngay karkararag. Asapay la ko matagbalbaliwon ni Ann, sir. Ay, uray ka sa nung ti panang bagbagakan ko anak at awan dengdeng ka na iyo. Isu at tulungan na kumamang bagbaga iti anak ni. Sige, sir. Aramidak ti amin nakabailag. Tapno mapagbaliw ko ni Ann. Inak nga ro dun, sir, tarabiin. Ang mga numadandanagan ni papakanyak. Agan anad ka iti panagmanehom iho. Ulitek man ti agyaman. Gapo manan iti dayjay a babae. Narabian ka manan na simbangpet. Pasensya kayon, mama. Diyak namin kahit nga dadaka sa mapasamak ka ni Ann. Diyak mabali na baybayan latan. Anya launay tinakit kita mi ti dayjay a babae. Malaksid nga awan lang arudan turong ti biag na. Bartek pa'y. Patsik nagbaliw tumot lang ni Ann. Kanayon ko ngay karkararag ti panagbaliw na, mama. Nagadudi ta a babae. Apay adayjay pa'y nga anti kinayat mo. An, bumangon ka ditan maladaw ka iti first subject mo. Nasakit ti ulo. Sa anak asumrag. Anya? Ay na, amangan no saan ka na makapasan no kanayon ka akasta. Kad, anya ko maita, ha? Kaungat da kan tumanan adag iti dadakkel ta. Saan mo pa'y akaya? Tapno sika akanayon tinabanglo kadakwada? Apay ay akasta ka. Agbalbaliw ka man, An. Pumanaw ka man dito'y kwarto. Di nakdisturbuan. Sige nga, Rod. Ni mama ti ibaon ko nga umay diti kwartom. Nalaban yusan kan tapno may kati hangover mo. Masapul asumrak kay ti pagkadalan, anak ko. Masaduta ka sumrek, mama. Iso, please. Saan da ko manapilitan? Apay ka di adadadaulam ti biyag mo, anak. Saan ko adadadaulan ti biyag ko, mama? Bumangon ka nga, Rodan. Tas sumrak ka ni di pagkadalan. Sige, bumangon ak. Ngam awagan yun ni Rani, tao may naksukunan. Agyaman nakiti pa ng sukon mo kanyak ijabalay, honey. Kinunak namin kinkasaan kan nga ginom. Anyang ita. Marigatan ka gayam nga agring iti agsapa. Sorry, honey. Di nak ko man sermona. Kanayon dak lang aruda na sermonan da papakin mama. Pati ka di pa'y sika. Aggidantan nga agawid inton malam. Itulod ka ijibalayo. Saan ka na mapanaginom? Nalawag. Okay, honey. Sige man laangan. Amangan no makaungat kan kanyak.
Madipod ita, di mo mabalinti rumwa na mapanaginom. Apay kumasan, papa. Aramidek ti kayat kong aramiden. Manipod ita, saan ka na maka-withdraw iti ATM? Allowance lang ti itad ko, numapan ka iti pagadalan. Anya? Talagamat ngawan patag ko kada kayo, anya, papa. Saan na nasaya ti aramidem? Anya ti kayat yung aramidag, papa. Ipasnak mo ti agadal, ken isardag mo ti aginom. Apay nga minapilitan da kapagadalan kat sana sumrek iti ulok ti adal. Katanya nga ron ti aramidem, no saan ka nga agadal. Agbulakbol, kasanon ti masakbayam. Papa, apay nga minapagdanagan nyo ti masakbayak. Ni Rani ti makamo kanyak, papa. Iso ti pakiasawaak, kat saan nak to abaybayan, kaputay ayatan nak. Saan mo nga busuan ti kinasaya at niranikan ka? Saan nagaputa na singpet ket aramidem amin na kay kayat mo? Saan to ama uma ni Rani kanyak, papa? Saan akas kada kayo, anauma kayon kanyak? Apay, An, ada ka di masapul mo? Ada ko makidawak mana. Anya dayta. Ikanak man iti kwarta. Ni, apay asyak ti pagdawatam. Sanak nga ron ama kayruar iti kwarta iti ATM. Anya? Apay adi mo ibagakan ni Papa. Ibagak to inton sumangpad. Kasapulak ita iti kwarta. Iso nga ikanak kuman. Ay, saan ka ko mga ikan? Ngam amok akaguran ak tumanan. No jak mapatgan ti kayat mo. Sa dino tayan ni Ann. Rimwar mo't Papa. Anya? Ay, awa na talaga ti dengdeng ganday dya babae. Sa dino nga ta tinangala na iti kwarta kat impaklos kumutin ti ATM card ngay gam na. Ha? Impaklos yu gayam? Isumot la ako na naasaan na maka-withdraw. Jakmot ngamin amo nga impaklos yu. Di mawat iti kwarta kanyak, Papa. Inikak tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Anya? Ay, saan munton ngay ikan? Saan nga agnakam no kanayon nga daygam na kwarta? Ay, okay, Papa. Sorry no inikak. Jakton ulitin. Lakay, nasayaat nga tati inaramid mo. Di pa nang i-close mo iti ATM card nga igam ni Ann. Ay talangan ti amok apamuspusan tapno agbali ti anak ta. Sana bali? Siyak mo inaga ni ti dayjay. Saan nga ta nakarkaro adadaulan na tibiyag na lakay. Ibagaan naman anila ang Catherine tinapatag ka data. Isardeng mo man ti panangisakasakit mo iti anak mo. Iso akarkaro at tumanggan ti ulo na, takanayon mo nga isaksakit. Saan ko nga'y saksakit? Madanagan naklaeng. Ang mga nakarkaro nga agrebelde. Sana na basta makapanaw dito'y balay no awan namnaman na akwarta na. Dayta nga rudket. Ang mga nakarkaro ang makapanunot iti madi. Imposible. Adi na iremedyo tapno maadaan iti kwarta. Nakarkaro ang mabaybayan na ti panagadal na. No maminsan sikat ipabasulat no apay akas jay ti ugali ti anak ta. Apay man na nasyak. Nga po ta inispoiled mo. Awan maramidak Armando. Nukas jay ti ugali ti anak ta. Ang mga no makabil ko na dyan tun sumangpet no mapunwa na. Ay day tatisan mo nga raramidan Armando. Syaklatan ti makisaw iti anak ta. Intun sumangpet. Korang matgayam ti kwarta kapag bayad ko iti bill ko. Tinasayat. Awagak ni Rani. Taiso ti umay agbayad iti bill ko. Hello? Honey, umay ka kuma dito pag-inumak. Nabarta ka kon. Apay man na narimor ka? Please, honey. Nasakit tinakam ko. Impact close ni Papa ti ATM card nga igam ko. Ita, awan pagbayad ko iti bill ko. Iso nga umay ka kuma. Please. Maudin dito pa nang sukon ko kun ka iti inumanan. San ka ngagbaliw no kunayon latan nga addamang suksukon kun ka? Tunggal mabartek ka. Agpasukon ka.
Basta umay ka, honey. Unayan ka nga, Orion. Saan ka kumangagbaybayag? Bye! Imawag manankan ka? Ibarte ka, Nobiam? Nagpasukon manankan ka? Maudin dati pa ng sukon ko kun na mama. Isuday tatim bagak. Rumbang lang nga ikam ti pagpatenggaan ti amin, Rani. Saan ang mabalin akas talatan ti aramidan na kan ka? Agpanunot ka kumabat, iho. Pasensya kay kumakanyak. Mama. Agayatak unay kanyan. Kat jak kabaila na mapukaw ko. Ay, siyak ti maas asyan kan ka, iho. Imbis nga ginanakan tanabanog ka, ngam saan mo't tamapan ka pala ang agsukon iti babaya na bartek. Sana bali mama. Talaga maudin dati pa ng sukon ko kunian. Hello? Hello ma'am. Da kayo kaditi, ina ni Rani. Ay, siyak nga, Rod, sir. Apay ka di. Umay kayo dito ospital itamat lang. Na-disgrasya tayo na kaya. Anya? Ay, sige, sir. Umaya ka, Dagos. Itamat laang. Hello, amiga. Apay ngay mawag ka. Mapanmusukon ang ti anak mo, itibar. Awanan ti anak ko amang sukon kumay ti anak mo ang nagtangkan ti ulo na. Anya ti kayat mo asawan, amiga. Natayan ti anak ko. Anya, apay, anyat napasamak, amiga. Nabangga ti lugan na. Saan ko maribuar ti anak ko? No saan na nagpasukon ti anak mo? Basol ti anak mo, sinapasamak ti anak ko. Anya ka din kayo napasamak. Makipagrik na, amiga. Makonsensya. Ngam awan maramida. Apay ang sinipadnak! Apay nga da kayo dito eh! Ni Rani tinawagak amang sukon kanyak! Sana da kayo! Sa dino dayan ni Rani! Gapo iti kinasukir mo. Napukaw mo itibiyag mo ni Rani. Anya ka diti sasawan niya, Papa! Nabangga tilugan na idi umay nakakumasukunan. Ket natayan ti kaayan-ayat mo. Anya, sana po na dayta, Papa! Didak man ramakan iti kasta! Imawag ti inana. At daday di ospital. Ket natay kanon ni Rani. Sana po na dayta! Kaya't ko ang makita ni Rani, Papa! Mapanak iti ospital itamat lang! Kaya't ko ang makita ti kaayan-ayat ko! Di ka pa'y lamap-mapan ijay. Di kagpakita ijay. Tadi mula mo no kasano ti panaglading iti pamilya nagapukan ka. Ang mga nuan niya ti maaramid daken ka. Awan karbangam amang kita iti bangkay ti anak ko. Pumanaw ka ditoy. Gaputa si kati makagapuno apay anatay ti anak ko. Pakawanan da ko, Mama. Agpagpakaasiyak ka na kayo. Kaya't ko makita ti bangkay ni Rani. Uray pagbiit lang. Kaya't ko makita iti maudi akong dawan. Pumanaw ka, kunak. Sakbay nga gayabak iti pulis amang papanaw ken ka ditoy. Pagpambabawiyag ti amin. Ma'am, pagkawanan na ko man. No napukaw ti anak yung apo kanyag. Numabalin ko mga isukat ko ti biyag ko. Tapno mabiyag lang ni Rani kataramidag. Naladawan ti amin. Uray anya pa'y ti aramidam. Saan mon amay subli ti biyag ti anak ko? Nagsakit, Mama. Papa. Saan na nga'y pakita kanyak ti bangkay ni Rani? Maawatam ko mati pamilya ni Rani, anak. Nasakit unay tinakamdakan ka. Si kangamin tiga puti ipupusay ni Rani. Anya ti rumbang aramidag, Mama, Papa. Agbalbaliw ka, An. Gapo iti aramid mo. Iso na pasamak ti kastoy. Wan, Papa. Ay karik.
agbalbaliw akon. Diyak kayat nga damanan may sagmak, gapoy iti aramid ko. Pakawanan dak ko ma, no nagbalina ka na sukir nga anak. Kada ito'y sigurong tidusak. Di pa nakapukam ko iti ay-ayat na kalalaki. Kanjak pa nakakita kan kwa na iti maudi akong daway. Mama, Papa, isagot ko kada kayo ti balegay. Maragsakan kami para kan ka, iha. Ngamin natunoy mo ang terapap mo. Kablawan na ka, anak ko. Ay na, nakagraduar ka iti kolehiyo. Agyaman na kada kayo. Gapo iti anos yun ang papaadal kan ng bagbaga kanya. No sana gapo kada kayo. Sana kumaan nakaturpos iti panagadal ko. Agyaman kami, mat. Tadim ngagkakadag iti pamagbaga, may anak ko. Ket inidya mo, nagiti bisyom. Iparabaw ko da ito'y asabong. Ito'y rabaw ti pancha ni Rani. Sinjak matan ti balon ko akandila. Ay, italaang man na masarong karak ti tanong tinobyok. Aging gahita. Makon-konsensya pala. Gapo iti ipupusay. Rani, no sa di naman tiyayan mo ita. Sapay ko mata mapakawan. Pagmapabawyak, tinararamid ko iti kalabas. Agawaan nyo, tanay, kaslag tudon. Tina ni Rani ti sumungat. Anak kakaduhan na. Pumanaw ako na dagos dito eh. Ada ka matgayam dito eh. Sorry. No, basta imayak ajak impakada kada kayo, ma'am. Sige, pumanaw ako. Di ka pumanaw. Awan ti mangiparparit, no sarong karam ti tanam ti anak mi. No kasta, saan da kon akagura, ma'am? Napakawanda kon. Pasensya kan. No pinakitaan da ka iti saan anasayat iti kalabas balasang ko. Bunga lang siguro ti sakit tinakami dayjay. Gapo iti biglaan nga ipupusay ti anak mi. Sapay ko bata maawatam dayta. Ma'am. Saan kayo aginora? Maawatak ti kasdyang inaramid yo. Naaklon min ti ipupusay ti anak mi. Talaga siguro nga ijay langan ti pagpatinggaan ti biyag ti anak mi. So di ka madanagan. Sad na ka nakagura balasang ko. Agyaman ang klaunay kada kayo, ma'am. Maminsan tay lang ngagbiag, iso aditay sayangan ti panagayat nag itipat patag tayo iti biag. Tano isudan ti mapukaw, awanan ti maramidan tayo. Alaga gayam di tan tinagimbusan di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, ti tao. Insurat ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pagyamanan tingkay panagdengeg. God bless kada tayo amin. Biag, ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga ita ka na nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayang. Ala. Sumrag ka. Ay agyamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo ka na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Ano siya?
Apay, anyat din patay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anagasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Isungay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag maagaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kayat kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday ti daddy iti. Tababairo mat ni daddy Rudy. Iso anak sino ta? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kuan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko mahakasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangpot kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar? Saan ang mabalin? Grace!
Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan kwa na. Ngem arami dati amin nakabalak. Tapno makasubalitak kwa na, Linda. Jano, Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. pagyamanak met Jano. Anusam nga ron nga ay-aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada iti. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, ta agbiagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagadumanan ti binura siya prutas ken na tang Uncle. Anya day ta ila ko yo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit nga anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga agawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga road tap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito'y. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, David. Ando pa'y sinaskin nga ramidan tayong tunbigan. When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko ije balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mabantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am mom? Saan? Ala, mabantan. Kat sumurutak pailakan ka ije balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangan na nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi. Respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, agsakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie.
Auntie, apay ang pinanawandak matan. Kasano ang payitan? Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni Auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni Auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, kanyat mapaspasamak dito. Mara, asino dahi ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang digitagsang punta sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Auntie. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnagnad ijay. Tagmay-may sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen ti nabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmay-may sa. Amok tumatla a kwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmay-maysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pang suruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko ng ti balay da. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bikarkararag ka asapay la kuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Patpat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasarta pa'y nga umuna sa tagdan na, Josh. Kat umadanimat ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tanda kiti gargarat mo di apartment mo. Agnaid tanda ti balay. Agasawa tamot ti mabit. Oh, kumusta ti adasawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, tanakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama, tamang ano agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend.
Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kabailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmag dagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo, Josh. Di mo't laagim imbagan day ta. Una rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapoy ti klima. May na. Agidda pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat ngamin ti panag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan na. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni Diyo ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itaman pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkastang matlagpaisun tinapagtang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, lukas sa pulang ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 tawin matan na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam,
Ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Taiso pa ya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan ti kanakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, ta medyo nalawa mo ti silid ka. Sige, tanoad dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw mo't ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne. Adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakaduak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tangkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan mat gaya man. Tatang ko. Pakawanan na kuman. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga.
Aging ka nga imado ti urnong na, kat gimatang manan itinayon ti dagana. Anya, Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akas na ti kinasing ti amag. At-adang ang kapsutak. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ag. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Natang ko. Konsensyam ti kalaban mo no tay tao di mo'y kika ni ti importansya. Kat isugayam ti pudno amang ipatpatag unay kan ka. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina ititunggal maysa. Biyag. Ti tao. Sikat ti lubong ko, Harold. Sabay ko ma, tanong ka sano ti panagayat ko kan ka. Kat kastamat ti panagayat mo kanya. Kasta agmat kan ka, Sky. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Kat dinto agbaliw da ito ariknak kan ka. Agkalay sata ko man. Iti kasta, saan kan amapukaw iti biyag ko. Kurang pa iti urnong ko. Ano sampay ti aguray? Tinapatag, saan nga agbaliw ti marikrik nata iti tunggal maysa? Sige nga Rod, no kasta ti desisyon mo, aguray. Day talaw na ti magustuhan ka. Gapo taman nakawat ka. Gapo ta ay ayatan ka. Kat awan ti saan ko nga aramidan para kan ka. Apayan alpay ti abaga masimang pait anak kaw. Naikatak iti trabaho tatang. Nagbawas iti tao ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ket maysa kadag iti naikat. Ay, kasta kaday. Ay, kitagbiro ka iti sabali at trabaho. Sapay agururnongak. Para iti panagkasarmi ko makaniskay. Ang kastoy mo din tinapasamak. Di ka mapukpukawan itinamnama. No talaga desidido ka amang ikasar ka ni Sky, ay ikarigata am ti agbirok iti trabaho. Apay ang nakainom ka. Ada ka di problema? Naikatak iti trabaho. Dayta ka di ti makagapu ang naginom ka? Gapo tamay tantan man ti kasarta. Marigata naklang harudan nga gurnong iti usaran ta. Naikatak pala iti trabaho. Saan ka kumanga agliday? Agsapol ka iti sabali apang trabahom. Ay, ayatan ka, Sky. Harold, nabartag ka. Di na ka di ayatan. Ay ayatan ka unay-unay. Amumatay ta. Ano basta, umanugot ka niti. Kaya't ko mabasama ka. Ay, ayatan ka. Harold. Kasano da ito yan, Harold? Nailawantan. Agbabawi ka kaniti inaramid ta. Saan akasta? Ang kasano no agbunga ti inaramid ta. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? Mabutangag.
Amangan numasikugan nak. Katalikod ang nakto, gaputa saan tapay ang nagkasar. Saan to ang mapasamak ti kasta? Ala, gusto da ita na pa nagdandanag mo. Diyan kaya't magliday ka kasta. Oh, ada kayo magtandanang. Kumusta ti pa nagbakasyon nyo? Ay, naragsak ka anak ka. Nabayag nga pinasaan kami ang nagkikita nga kakabsat. Ay katsi ka nga ay. Kumusta ba ti pa nagmaymaysam dito'y balay? Okay lang, mat, nanang. Maikawa iti kaawan nyo. Ala nga rod, isimpam dagiti insang petkaw. Ado ti pasalubong ko ken kadita. Nakasukat ka mahit barok. Tatang, mapanak agaplay akas driver. Ada nakita iti online nga agbirbirok iti driver na. Ay, kid nasaya at bareng maawat ka adagaw sa anak kao. Ay na, sapay lang ko matatang. Malalalay ngem, tapno makaurnong ka niti pagkasaryo ka ni Sky. Tatang, day tati makagapo. No apay nga agpurpursigiyak nga agbirok iti trabaho ko. Okay. Tangay kompleto ti papeles mo. You're hired. Ay, thank you, ma'am. Mangarugi ka ninton bigat. Okay, ma'am. Ay, baro ka pa no? Adan pamilyam. Baruak pa, ma'am. Okay nga rod. Katikayat ko, adakan dito iti alas 8 iti agsapa. Agbalin ka personal driver ko. Ado nga min tinegosyo. Kat masapo la bisita iti inaldaw. Yes, ma'am. Mangrugi ako ninton bigat. Siguradom lang nga saan ka amaladaw Day tati rason, no apay nga inikat ko ti sigod a driver ko. Ma'am. Mangnamnama kayo iti dayta. Kasapulak unay ti trabaho. Iso nga ramidak ti amin. Tapno sa andak nga ikatan. Kumusta nga'y? Naawat ka iti trabaho? Tatang, mangrugi ako ninton bigat. Ay, nasayat sayat mati trabaho. Tatang, sa anak mo't siguro na basta may kat. Ay, pagkunaam. Panagriknak lang, tatang. Bilibak iti boss ko, tatang. Ubing pa nga baknangan. Ado ka no tinegosyo na. Babae, wano lalaki. Babae, tatang. Nagpintas kan ubing pay. Sino nga'y tikadwa na balay na? Diyak mo, tatang. Diyak mo tinadamag ngagpaiso. No, dapay sa bali abos ko. Basta ti kunana, personal driver na ka no? Mga no iso nga rod lati manihuam. Mabalin na kasta, tatang. Nabayag kayon sa amat na nangururay kanya ko, ma'am. San mat? Eksakto mat nga alas 8 at isa sangpet mo. Iso nga wan problema. Basta siguradom lang nga saan alumagpas iti alas 8 at isa sangpet mo. Yes, ma'am. Asidag lang mo ti pagkapak. Nasayat mat nga rod no kasta. Ma'am, mabalin ti agdamag? Anya day ta? Awan ka diti sa bali a kapamilyayo nga imanihuak? Da kayo kadilaang? Aday jay Amerika da papakin mama. Kanti doa kakabsat ko. Siyak lang tinabati dito yung mga manage kadagiti negosyo mi. Iso asyak lang ti manihuam. Kasta ka di, ma'am? Mala, mapantan. Iti kasit gan a branch ti may saan negosyo ti unaan tapapanan. Apaya kastoy matantirik na ka ni Harold. Kanayo nakailiw ko ang makita kan makadwa. Nakasingsingpat ngamin kanyak. Narespeto. Kan naragsak akad kadwa. Kadagiti amin a driver ko. Itikas ka ni Harold ti kayat ko apakiasawaan. Nadyak mauray nga agaram kanyak. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. Mabalin ka diya sakbay nga agawid ta? Mapantapay ag dinner? Kababayin, ma'am. Ijayak tulatan balay amangan. Siyak ti makaam mo. Treat ko kan ka. Gaputan na singpat ka driver ko. Saan mat amasapol nga itritnak, ma'am? Araramidak lati trabaho. Tapno didak ikatan. Maminsan lang, Mat.
Saan ako man napagkadkadhan? Amom ka di? Akanayo ngagmaymay sa ngagdindiner? Sige nga rod, ma'am. Inton malpas ta ngagdiner. Adapay kayat ko apapananta. Ag-relax naman. Uray sagpaminsan lang. Saan kita puro trabaho? Sa dino, ma'am. Iti bar, ti may sagayim ko. Sana rin ba nga mapasamak ka datati kastoy, ma'am? Apay mat, agbabawi kan? Nailuyos talang. Gaputag padata na bartak. No siyak, saan aga po iti arak? No di kat, napasamak ti kastoy, gapo tayo ayatan ka. Apay, awan ka di mati panagayat mo kanyak. Ha? Rumbang lang ngay takdar mo ti dayaw ko. Dinak mabalin apagkadkadan, tanaala mo ti dayaw ko. Anya ka din dito anak aramid ko. Noy kalaysak ni Obre. Kasanon ni Sky. Kasladyak maiturda pasakitan. Nang runa, kat adamat na napasamak itinagbatan mi. Anya tirumbang aramidak. Mabutoy nga matitibos ko. Bak nang dayjay. Kat mabalin na latang aramidan ti kayat nang aramidan kanya ka. Nagkadkadak. Naimbagmata na sapa ka ita Harold. Ada pa pananta. Sa dina. Kaduan na kamangilakad kadagiti kasapulan tangag kalaysa. Nayawag kon kadagiti dadakkel ko makikalaysa akon. Ket pinalubusan dakmat. Anya? Diya akon makauray, Harold. Kayat ko nga agkasarta. Ay ayatan ka unay. Sikat kayat ko makadua iti tong palbiag ko. Akwa, sana ka may karikan ka. Tamarigrigat kami lang. Uray asino ka pay. Saan ati kinamarigrigat mo ti makalapad kanyak. Basta tikid-kidawag kan ka. Into nagasawatan. Tulungan na kadagiti negosyok. Kasapulak matlaang ti katulungak, Harold. Narigat ti agmaymaysa. Makita nga ro, tirigat mo ang mga manage kadagiti negosyo. Ang may mayat, no padamot labak nang ti pakiasawaan. Jakon kasapulan ti kinabak nang, Harold. Basta, sikat ti kasapulak iti biyag ko. Naunag manan ti pampanunutom. Masan sa nakasta ka. Apay, ada problema. Anda tatang, kat jaka mo no kasano nga ibagak ka ni Sky ti amin. Ibagamtay? Tatang, ipagpag namin dagiti papeles mi nga agkasar ka ni Aubrey. Anya? Ay, kasano ngayon ni Iskaya na bayagan na kaayan-ayat mo? At ang amin napasama kada kami ka ni Aubrey. Kaya't natakdirak ti naramid ko. Nakasagana ka nung aggastos para itikalay sa amin.